Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininaw sa amin yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. I'm sure nga totoo mo nga nagahuat sa tuang bagong episode nga atong idalit kaninyo. Pero tungod sa mga kakulian nga di kapungan, wa dayon nato mahimo kining maong istorya nga ato ang ma-publish sa atong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Kakulian nga halos ang kadaghanan nakahiagom. So tungod sa mga panghitabo dito sa norte, unya na busy sa ta sa atong mga kakulian nga sa ginagmay pamaagi nga makatabang, medyo lapoy gyud ang lawas mga ka-dear friends. But this time, I hope nga inyo na masubaybayan kining istorya nga pinada ni Ness kanato kay medyo taas-taas pa ni na pa ni continuation. And before nato ni ipabuhagay sa to ang channel, ay mo kalimot sa pag-subscribe o click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Labi na ang mga sunod nga mga panghitabo nining istorya nga ato ang basahon karon. And also don't forget to subscribe and click the notification button sa katabi with Ate Gems. Sa katong mga nangita og pamaagi diha sa lang pagpadaag ilahang suwat tampo, basin og wa mo masayod, pwede ra niyo makita sa ubos ha. Sa ato ang video description ang atong email ad ang papajoesuperb@gmail.com. Okay? Again, papajoesuperb@gmail.com. And of course, sa itong mga kaigsunan sa DI nga i-welcome nato ang mga listeners at nato sa itong programang Dear Papa Joe sa Barangay RTFM. Nga karon nakasubscribe na sa to ang YouTube channel. Mabuhay and God bless. So dito maglangay o ganiya na ang istorya ni Ness diri lang sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Ang atong suwatampo karon naguluhan og biniyaan. Mayong adlaw kanimo Papa Joe ug sa tanang subscribers nimo sa imong nga programa dinhi sa YouTube. Bago lang ko nga nakadiscover nining imong channel ug excited ko pirmi nga maghuwat kung nabay bag-o nga upload. Follower na pud ko sa katabi with Ate Gems mo nga nakadecide ko to share my story. Pero sa dili pa magpaila ko ninyo. Itago lang ko sa pangan nga Ness, 45 years old, minyo og dunay tulo ka mga anak ug naa di ay mi nanimuyo karon sa Cavite, Luzon. Pero kini nga akong i-share karon mao ang akong kaagi niyadtong bata pa ko. Uno mi ka man nagigsuon ug ako ay kaduha, usa ra ka buok ang among igsuon nga lalaki, so obviously lima mi ka mga babae. Nagpangidaron kog 8 anyo sa among Pinoy-anan sa Zamboanga, Sibugay. Okay ra among pagkabutang kay nga akong papa nagtrabaho sa usa ka mining company. Unya nga akong mama napot siya gamay nga negosyo kay labasira man siya og isda. Mao na yung panginabuhi Papa Joe. Sa akong nahinumduman magsige mig balin-balihin og puyo ug wa ko masayod ngano. Halos nga nagtuyok o natuyok na namo ang tibok Mindanao og puyo. Pero bisan pa og halos nalibot na namong puyo ang tanang lugar sa Mindanao, wa gyud mi nagkalisod-lisod kay padayon ang trabaho sa akong papa. Unya akong mama kay kugihan kayo nga maninda og isda. Mugikan siya sayo sa buntag, muadto sa merkado para siyang isdaan, unya iniguli niya gabi ina. Kay nung pa ko nga naaga ni maid or katabang sa una Papa Joe. Unya, mo nalay among madunggan nga mag-away silang mama ug papa, kaya nga akong mama magselos sa among maid. Pero okay ra po din noon kay mag-uliay raman po sila inikahuman, kay nga akong papa muhilom raman, kay buutan man kayo ang akong papa. Wala lang akong mama kay isog kaayo. Maldita, yaw-yawan, mao nga akong papa na lang ang mupailob niya. Gawas ana, napoy bisyo ang akong mama.
Nalulong siya sa duwa nga madyong. Hindi kahuman yung paninda o isda, mudritso din na siya sa madyungan. Makakuyog na lang po ng akong papa. Wa ko masayod o kagustuhan pa ni papa nga unungan ang akong mama sa madyong. Hantod nga mabuntagan or maybe love lang yun sa akong nga mama ang akong papa. O ang ako dahil nga papa love niya ang akong mama. O nisuporta lang siya sa kalipay sa ako ang mama. Di pa ito'y kausa nga gikan sila sa lakaw si mama ug papa o gi-hold up sila. Nisukol si papa bisan og itiunan sila pusil. Nagililugay sila si papa og hold upper sa pusil. Nagkaratihay hangtod nga nakablitan ang pusil og didto sa bungbong ni buto. Naatol ra ba nga di ako sa sud na tuog. Dito po nilapos ang bala. May gani kay way na igo. Di pa nako oras kay naanghilan pa ko. Sa gikaingon ko na nga parts o kinabuhi sa kong mama ang madyong. Kuyugan po siya sa kong papa mo nga mabuntagan silang duha. May na lang kay nami maid nga si Mildred nga mo'y motiman na mong managigsuon. Pero kay tungod kay silosan siya sa kong mama, nihawa siya sa amo. Ug ang nagpabilin nga tigbantay namo mao ang among paryente ug mga igagaw. Tulin nga ng labay ang mga adlaw, usa kay gayon niadto gibalita sa kong papa namo nga mo-resign siya sa iyang trabaho sa mining. Gibayaran man po sila og dako ug moto ang gipatukod og dakong balay ni mama. Natukod na ang among balay pero pipila ka buwan na nilabay, gisulti sa mong mama nga nagsabak siya. Ug ang bata mao kana ang among kamanghuran karon nga si Inday Mila. Pagkataon ni Inday Mila, nibalik na po si mama sa negosyo nga labasera. Pero sila lang duha sa akong papa. Mas mayo hinoon para kauban sila pirmi. Pero ang problema kay why makabantay sa bata nga bagong natawo nga puya pa. Gawas nako, Papa Joe. Gawas ni Inday Mila, napakoy laing tulo ka mga manghod nga bantayan. Ako ang sinaligan, mao nga di malikayan nga mabiyaan nako ang gamay. Biyaan na ako sa duyan si Inday Mila para makabuhat sa ako ang mga buhaton. One time, nangita ko sa lain akong manghod nga nagduwa. Pila ka oras na kong pinangita, unya kay bata pa man ko gunahuna niya to, nawa sa akong buot nga napaday gamayng bata sa duyan. Nabiyaan ako mga 5 ka oras ang bata. Pagabot nako diha gyapon sa duyan ang bata, pero hubag na kayo ang mata pag hinilak, Papa Joe. Pagkaluya taon sa akong manghod, ingon niya to pirmi ang may tabo kay ako ra may mahabilin unya pilaray buot nako nga gamay pamangko. Hangtod nga niabot ang adlaw nga nakabantay si mama sa kondisyon sa among kamanghuran. Luya lagi ni si Mila, matud pa sa akong mama. Unya iya po nabantayan nga niwang kayo ang bata kay unsaon nga sige magkapas mo kay way tarong kaon. Dili na pud matagad og painomon og gatas unya sila si papa tagdugay mo pauli sa balay. Pila ka adlaw ang nilabay so kan nabantayan ni mama nga nagluya nga kumanghod, nakitaan pud nila nga gilawa-lawa ang mga mata ni Mila. Imbis nga dadon sa ospital, dito sa ambularyo gidala si Mila. Ug matud pa sa ambularyo nga gibinuangan man ni ang inyong anak sa mga di ingon nato nga nagpuyo sa inyong panimalay. Tawaan ko no among balay, Papa Joe, ingon pa sa ambularyo. Human niya to nilabay ang pila ka adlaw, namatay ang ambularyo nga wa gyapon naayo ang akong manghod. Niya to na po naglayang ambularyo si mama. Mawalang gihapon ang giingon sa mananambal nga lagi. Di ingon nato ang nakaingon nga nagkasakit ang akong manghod. Unya nilabay ang pila ka adlaw, namatay sad ang maong ambularyo. Diha na sila nagduda nga basin tinuod ang sulti sa mananambal nga tawan ang among balay kay niadto na po silang laing tambalan. Pero namatay gihapon kini, human patambal sa ako ang manghod. Pila na katambala ng ilang giadto, ang tanan namatay inig human nilang tambal kang Mila. Hangtod nga sa kagabi niadto samtang natug si mama, gipadamgo siya pangalan sa ambularyo nga mao kunoy makaayo ni Mila. Milagro kayo kay buhi ang tambalan, kumbaga nag-exist ang maong mananambal sa damgo sa kong mama. Giadto daw nila ang maong mananambal o gipatambalan ang akong manghod. Gitambalan sa mga ambularyo ang akong masakiton nga igsuon og di lang kay kana, ila pang gipasubay ang among balay. Matod pa sa ambularyo nga naay mga engkanto nga nagpuyo dinhi. Di gyud mo hunong og di mo magkalisod-lisod hangtod nga mamahawa mo niining inyong balay.
Di ko sigurado kung nituba si mama ug papa. Asa man pumipadong kung mamahawa mi ngadto sa amo ang balay. Namilagruhan nga niadtong pagkaugma human natambali nga kumanghod ni bangon kini og naulian sa iyahang sakit. Pero maulay mo nabalitaan nga namatay ang ambularyo nga nakaayo na sa ni Mila. So kaniadto murag nahigmata silang mama ug papa kay di na kayo mi nilabiyaan og tagdugay. Or maybe tungod kay nihinay lang gyud ang ilang negosyo nga isda. Diha nagsugod nga nagkalisod na mi Papa Joe kay hinay na ang pangisda pero padayon lang gihapon sila. Silang bisyo nga madyong. Hangtod sa kaadlaw niadto dunay gisulti si mama namong manag-igsuon. Biyaan lang mo na Nes. Asa man day mo ma? Pangutanan ko pa. Nami kailang nga nag-ingon nga dako kunog kita nga ang mamulawan ba tubag pa niya. Ang mamulawan o mangitag bulawan uso pa kay na nga pangita sa unang panahon tuig 90. Daghang kay musaka sa bukid para manimpad og pangitag bulawan. Ang akong papa way libog og sunsunuran na gyud sa akong mama og niuyo na pud dayon nga ilaming biyaan. Sukad kaming upat ra ang nahabilin kay ang akong duha ka mga manghod, si Mila ug ang gisundan ni Mila maura may ilang gidala. Ug tuod man, nanglakaw sila si mama ug papa kauban ang duha ka mga manghod. Adto kuno sila sa layo kayo nga dapit sa tunga-tunga sa kabukiran kay naa kuno didto makit-an ang mga bulawan. Kaming upat nga mga managigsuon ang nahabilin sa Mumbalay. Sa unang mga adlaw, maayo pa ang among kahimtang. Kigibinlan pa man mi og bugas ug mga konsumo, sawa pa sila nang lakaw sila si mama ug papa. Ug ang duha namo ka mga manghod. Pero paglabay sa pila ka adlaw, nahurot na ang among konsumo. Pero wag yun natuman ang gisaad nila ni mama nga padad-an mi nila og kwarta. Di man pud uso ang cellphone ni adto. Mao way komunikasyon. Wa mi masayod og naon sa sila. Wa na po sila kalibutan nga nagkalisod na migtaman nga wa na ganun mi makaon. Nangundang na po mi sa mga pag-eskwela kay wa na magyud mi mahimo. Unsa naman lang atong buhaton karon, pangutana ko pa sa akong kamagwangan. Og nitubag siya nga mangita kuno sig trabaho para dili mi magutman. Nagtindera ako magwang sa isdaan sa merkado. Malipay kay ko nga inigabot niya nga magdala siya bugas og sudan. Nagkugi in taon nga ako magwang. May na lang gani. Kay wa mi niya pasagdi mao nga nabuhi pa mi bisan og gibiyaan sa among mga ginikanan. Dugay kayo nga wa na mi balita sa mga ginikanan og nagtuo na gani mi nga di na gyud sila mamalik. Pero sa kadlaw niadto, nikalit og butho si papa sa among balay. Nalipay kami managisuon sa pagtuo nga daghan na kay siya dalang kwarta. Kay kung maghisgot kag bulawan, dakong kwarta magyud ang imong mauna-unaan Papa Joe. Matud pa sa akong papa nga mag-ready na mo kay mga tuta sa bukid para magkausan na lang tantanan. Pertigo na mong abtika nga namutos sa mga sinina. Excited kami nga magkatapok ang among tibuok pamilya. Pero nawa ang among nga excitement diyang nakabantay mi nga puerti ng layua sa among giatuan. Hangtod nga naabot mi sa taliwa sa kabukiran. Nagkita mi sa among duha ka mga manghod ug nagkatapok mi pero nawa ang kalipay diyang giingnan mi sa mga ginikanan nga mangapil na kunomi ug pamulawan. Usa ka adlaw mi sa ilawom sa yuta para mangitag bulawan. Puwerteng paita, kapoy kayo unya magkabulingit pamigtaman. Unya inigbaligya namo sa among makit-an nga bulawan. Gamay ra kayo halin. Kung maghisgot kag bulawan nindot paminawon kay mahal og value sa gold. Pero wa sila masayod sa tinuod nga nag-antos og pangita, gamay ra kayo ang halin kay ang mamalitay ray na dato Papa Joe. Daghan po mga pamilya nga namulawan pero ang tanan padayon gihapon sa kalisod. Wa gyud ni uminto bisan og usa. Kaming tanan namulawan nag-antos sa kapubri ug kawadon. Hangtod nga niabot ang panahon nga nihinay na ang pamulawan. Ang mga tao nagkahinay na po og pangawa, namalik silang tagsa-tagsa ka mga ginikanan o gigikanan. Ug usa namong among pamilya sa niundang o pamulawan Papa Joe. Namalik mig puyo sa among Pinoy-anan nga nag-antos lang gihapon sa kalisod.
Way trabaho si Papa o niya si Mama kay magsideline lang sa papaninda og isda. Pero bisan pa nagkalisod na lipay gyapon mi nga nakabalik nami sa among pagskwela. Pero mao lagi na. Naulahin nami og nakaundang nami og pila ka mga tuig. Pero usa ka adlaw niadto dunay gipahibaw si Mama namo. Ibaligya na lang nato niya atong balay. Nakuratan ming tanan. Kay asa naman mi mamuyo kung ibaligya ang balay. Ani lang gyapon mo kay ang nakapalit, himuon man ni ang boarding house. So kamo makapuyo ra gyapon mo sa usa ka kwarto dinhi. Unsa maya kami nganong asa man sad pud mo ni Papa? Pangutana ko pa ngadto nila. Ug sa kong mga igsuon sad. Manlakaw sa amin Papa nimo, dadon lang gyapon namo ning duha ninyo ka manghud. Tubag pa sa akong mama. Ug tungod kay akong Papa sunod-sunuran ra sa akong mama, iyang pagbuot ang matuman. Gibiyaan sa ming upat ka maning suon. The same situation gihapon sama niya itong namulawan sila. Paglakaw nila, nagbilis lag pagkaon og kwarta namo kay ilar ko naming padadaan og kwarta. Pero kutob ra sa sulti. Kay nahurot na lang among konsumo og kwarta, wag yung may kwarta nga nadawat ug wa po may balita og asa or naunsa sila. Pwerte ng paita sa mga kahimtang kay wa may mapangayuan og tabang. Wa may makaon, pero maawaw mi nga moduol sa mga paryente para mangayog tabang. Napugos na pumig undang sa mga pag-eskwela, o di na ang pag-eskwela ang naa sa mong prioridad. Prioridad na namo ang makatambal sa kutoy sa among tiyan Papa Joe. Mangita mi kabuhian og nasulayan na namo ang manghawb og dahon sa sili kinami mamalit ana sa merkado. Magimbot sa migtanglad unya ibaligya gyapon sa merkado. Ang bugtong nga nasa mga nahuna nga makasurvive lang dungan sa pag-ampo nga mahinumduman mi sa mga ginikanan ug ilaming balikon. Naay mga gabi nga matugmi nga way kaon. Usahay makakita mig hilaw nga kakao, mo na among kaunon ug parisan na lang namo og lubi. May na lang makatagbaw sa among kagutom. Nilabay ang mga pila ka adlaw og gidungog ang mag-ampo kay kalit lang nga niabot sila si Mama ug Papa. Kuhaon namin ninyo ma, pa? Malipayon pa na akong pangutanan nila. Pero lahi ang nakita na kong reaksyon sa ilang mga mata. Di pa mo na mo makuha sa pagkakaroon. Niya lang may kay ibilin mo na mo sa imong iyaan ninyo. May dito kay malibre mo sa kaon. Imposible mapog kayo og di mo nalagdahon og kaon. Grabing guulag yun na mo, Papa Joe. Kay abi na mo og magkatapok na may tibok pamilya. Pero ibilin na day gyapon mi nila sa among iyaan. So pa sila nilakaw og balik ni promise si Mama ug Papa nga kuhaon mi kung maplastar na sila kay nakatrabaho naman kuno si Papa. Dito na mi sa balay sa mong iyaan og tinuod wa man mi magut mi pero mao lagi na ang ilang mayawyawan ang among inahandaw murag langaw nga puwa og lubot. Sigig lakaw bisan asa ra maabot unya kaming mga anak ilarang gipasagdan. Wa na gyud ko magdahom nga ila pa ming mahinumduman. Pero ang akong Papa after 1 month sukan mi nga gibilin sa mong iyaan ni balik siya og gikuha ming managigsuon og gidala sa Cagayan. Pila ra may istorya gidala mi ni Papa sa Cagayan og lisod gihapon ang among kahimtang. Pero at least nagkatapok min tanan. Unya naa sila si Mama ug Papa. Sila may mangitag diskarte nga mabuhi ming tanan. Nakatrabaho akong Papa sa Coca-Cola unya nga akong Mama naa siya negosyo nga gamay nga tindahan. Kugihan man gyud unta ang akong inahan pero mao lagi na di gyud mawa siyang kinabuhi ang bisyo Papa Joe. Dili na madyong ang iyang nabuangan kundi tong its Papa Joe. Nakabalik na po may eskwela pero ako nga 14 anyos na niadto grade 5 lang gihapon kay lagi sige og undang. Medyo okay naman gud ang among nga pagkabutang pero naguol na pud mi. Usa ka adlaw niadto kay ningon si Mama namo nga biyaan sa tamong upat. Kay kami si Papa nimo ug duhan nyo ka mga manghud manguli sa Zamboanga. Unsa Mama lakaw na pud mo nya biyaan na pud mininyo unya ang trabaho ni Papa pangutana ko pa. Ang tubag niya nga okay ra kay makabawi ra kuno gihapon mi. Kung makadaog ang politiko nga ilahang gi-suportaan. Nagsingabot mo ko ng eleksyon niya to Papa Joe. Mutabang siya pangampanya. Unya ningon ko nga, Ma, kano sa man mo mobalik? Pangutana ko pa.
basta mo balik rami. Tubag pa niya. Unya og mahurot na pud ni nga mong mga konsumo. Unya wala pa mo. Pangutana na sab nako niya. Aw, pamaylo lang sa mursis mga silingan good. Og dito sa kong igsuon, igna lang nga ilisan ni mama inigabot. Matud pa sa kong mama, Papa Joe. Og tuod man, wala na sila. Kami na lang nahabilin og nagkatroma nami kay di biyato ang unang higayon nga ilaming biyaan. Unya, dili na balikon hangtod nga mahutdan mi og pagkaon. Ang among gibuhat, di na mulong agon ang bugas. Lugaw na lang namo permi para dugay mahurot. Pero bisan og unsa na magtipid ang bugas, mahurot gyud kay wa man lang gihapon ni uli sila si mama og papa. Wa na mi makaon, magagwanta pa man hinuon namo nga medyo dagko-dagko na. Pero ako manghod nga si Mary magsigi og hilak. Kanus amo pauli sila si mama og papa kay gigutom nako, ganahan ako mukaon og kanon. Matud pa sa kumanghod nga babae. Paabot sa kay magkuhit kog kapaya sa likod. Matud ko pa unya dungan sa pagpanguha og hilaw nga kapaya sa among likod. May nalanggani kay naitanom nga kapayas ang mga gisigian na mo og konsumo og kaon. Gipakaon ako si Mary og hilaw nga kapayas, pero nihilak naman hinunog taman kay nisamot siya kagutom. Siguro tungod sa sobrang acidic na sa among tiyan kay wa pay kaon unya hilaw pa nga kapayas ang isud sa among tiyan. Imbis mabusog, musamot ang kagutom. Kanus alagi muli sila si mama, di na ko kagwanta og way kaon. Syagit pa sa akong manghod. O nitubag nga akong laing manghod nga lalaki nga si Paul. Huwat sa kay mangita kung makaon nimo. Matud pa sa akong manghod nga lalaki dungan siya paglakaw. Pagbalik niya, nakadala na siya og tunga sa kilong bugas ug sudan. Din magagipalit anak Paul. Pangutana ko pa niya sa kahadlok nga basin og nangawat. Nang limpyo kog jeep, kada nay mo parking akong trapuhan mo nga ila kong hatagan og kwarta. Gamay ra pero may nalang na makapalit og tunga sa kilong bugas og baling cheese nga buwad. Usahay moabot si Paul nga magdaog isda nga dako-dako. Kay dako sa kuno siya og kita. Tungod ni Paul nakasurvive in taon ming manag-igsuon. Wa mi nangamatay sa kagutom kay nagkugi gyud siya og nga makakaon mi. Manghinas pud mi para makasud-an samtang magsigig ihap sa adlaw kung kanusa moabot ang among mga ginikanan. Kay mauwa man mi nga manghuwam sa silingan ug sa among iyaan kay kasab-an naman mi kay sigig pamaylo. Mao nga kami-kami na lang ang naningkamot nga mabuhi, Papa Joe. Di kausa nga way dala nga bugas si Paul na maylo na lang gyud mi sa silingan. Gipabaylo kog 3 ka baso nga bugas. Unya kay wa man puy sud-an ang among gibuhat niadto mi sa dagat para manginhas na sad kay malibre man ang sud-an basta makapanginhas lang mi. Samtang tuwa mi sa hunasan ng inas, diha mi nadunggan nga nagpanawag sa mong pangan. Og paglingi namo, diha si Papa. Giyapas mi, kinabot na diay siya. Ay, salamat pa, kinibalik na ka. Porti na muli sura, oy, wa mi makaon. Matod ko pa sa akong amahan. Pasensya na mo, Nes. O ako kabalik dayon, pero karon niyan ako kay kuhaon ta mo. Mamalik na ta sa Zamboanga. Tubag pa sa akong Papa. Og mao to Papa Joe, namalik mi sa Zamboanga pero dili sa among lugar, nga among nadak-an. Dito mi sa syudad kay nisibat sila si Mama kay ang ilang gisuportahan nga kandidato wa kadaog, napildi Papa Joe. Unya nakadaog nga mayor kay gikontrahan sila mao nga nanibat na lang sila og laing lugar. Sa syudad, nag-uban namin tanan kaming tibok pamilya. Naapoy trabaho si Papa nga driver sa pick-up samtang si Mama labandera sa mga boarders sa boarding house. Ang napildi nga kandidato, ang nagtabang nila ni Mama nga makasugod og bag-o nga pagpamuyo. Nakabalik na po kong eskwela o nakagraduate ko sa elementarya sa edad nga 17 years old. Kini akong inahan abot unsay iyahang prinsipyo nga di manggid siya pirmi sa usa ka lugar. Si Papa nga under desire sunod-sunuran na pud sa kong mama. Si Mama ang masunod tanan. Inigingon sa kong mama nga mamalhin na pud mig lain lugar o balhin na pud mi.
Igor gyud mi nga gipahuman o gipagraduate og elementarya na malik na pud kuno mi o mamalik na sad mi sa mong original nga lugar gyud kay nahilom naman ang resulta sa eleksyon. Sumoto, namalik mi. Pagibaw sa mga silingan nga naabot na pud mi, niana sila nga naa na pud ning simirang og muri-muryo ay NPA, no permanent address, murag langaw nga pug lubot. Di magpermiso sa kalugar. Luoy kay mga bata kay astambana kay magsunod-sunod lang. Maangin. Ang iyang mga igsoon mingon nga pag steady na lang mo diri mirang, uy, ano mo sigla ka lakaw? Mutubag na po ang ako mama nga. Dili ko kasaad kay ingon ani man gyud ning kinabuhi. Dadon ka bisan og asa. Feeling siguro sa kong mama nga siya si Magellan ba nga gusto niya libuton at tibok kalibutan. Pero wa man siya kapasidad mo nga kutob sa Pilipinas. Nabot na po siya Visayas o Luzon pero kasagaran Mindanao gyud may pirmi ni ang iyang tuyokon. Paghuman sa Zamboanga City, gidala na pod mi ni mama sa Zamboanga del Sur. Kay iya haming ibilin sa mga iyaan kay sila manimpad na pod kuno sa Davao. Gidala ni mama si papa o akong na tanang igsuon gawas lang namong duha ni Mary. Kami si Mary ang gibilin sa mga iyaan nga mo'y nagpaskwilan namo. Dili mi magutman kay makakaon man mi. O gusahay, unsa ilahang gikaon amo makaon. Pero mo lagi na, amo ta na trabaho sa balay. Di na nako madetalye ang kalisod nga mong nasinati ni Mary samtang nagpuyo mi sa laing balay. Lahi ra gyud bisan og kadugo nila. Pero dili kanila anak. Pagka ilawom lang yung mitanan si Mary Papa Joe. Among giantos tanan dungan sa pangandoy kung kanos apagkahami kakuhaon na sad nila ni Mama ug Papa. Tibok adlaw ko manlaba sa adlaw nga Sabado ug Domingo. Sinakong bulingon ang akong labhan. Mga bulingon sa pamilya nila ni Auntie. Wa pag tubig. Mao nga maghabian kong linaba. Hangtod nga sa kadlaw niya to nakarealize ko nga basin di na mi kuhaon ni Mama. Hangtod kanus ako magpaabot. Sige na lang mi biyaan. Ibilin mi bisan kinsa. Mura jud mi og di nila anak. Nagplano na ako nga manrabaho na lang ug muundang sa akong pag-eskwela. Pero kalit na po sa nga nibuto si Mama ug Papa. Kuyog sa akong mga igsuon gawa sa mong kamagwangan kay naminyo na. Matod pa nila nga wa na daw ayo ang panginabuhi sa lugar nga ilahang gigikanan. Sa una-una, nakapangutan ako og unsa na pud kang lugara ang ilang sunod nga atuan. Ug tuod man, niingon na pud ako mama nga moadto na pud siya balik sa Cagayan. Kaming mga manag-igsuon, iyang abangan o kapuy-an para di nami motipon sa among iyaan. Ang promise akong mama nga padadaan ko numi niya kwarta pero diya nakalarga na sila sa akong papa, wa na nagpaabot si Paul nga akong manghod nga padadaan mi. Nangitag trabaho si Paul, tigsag og tubig sa merkado. Mauintaw na ang among nabuhian. Si Paul ang nagbuhi namo, kaming iyang mga igsuon ug luoy kay siya. Kay niguli niya basa sa singot ang sinina unya mag-ubo-ubo. Kay binaldi nga tubig taw ng iyang alsahon Papa Joe. Kami si Paul ug Mary ang nahabilin niadto. Usa ka adlaw na nagstorya mi si Paul nga unsa kaha og gapason namo among mga ginikanan. Dugay na mud kaayo nga wa gyud sila nagparamdam sa mua. Mao to nga nakahukumi si Paul nga kaming duha mo larga kay wa may ipliti. Gihangyo ra namo o gihangyo ra niya ang iyang amigo nga driver sa Fiskar nga pasakyon lami bisan og magpungko lami sa lingkod o sa likod. Gabi ang among paglarga ni Paul og gihatod namo si Mary sa among iyaan kay amo la sa siyang ibilin. Naghilak og taman si Mary. Ate, kuya, kuyog lang ko. Ayoko nyo biyahe. Nagpakiluoy pa nga naghilak si Mary kay di siya magpabilin sa pamilya sa among iyaan. Naghililakay min tulo niya to Papa Joe. Di gyud ta ako gusto nga biyaan si Mary nga mag-inusara. Pero di man pug ko makaako nga dadon siya sa among tuan ni Paul nga wapay kasiguraduhan kung unsay mahitabo namo didto. Makit-an baka namo silang mama o papa. Papa Joe, tungod sa kataas akong istorya, di nila sa nako putlon. Sumpayan pa nako sa sunod na kong pagpadala o ginaot pa nga atangan ninyo ang part 2 sa akong istorya. Daghang kayong salamat sa imong pagbasa. Imong magtatampo, Ness. Mga dear friends, very adventurous ang kinabuhi ni Ness. I'm sure nga
eager na sa jud mo nga makadungog sa part 2 niini. Usahay makapangutana siguro mo sa kagalingon nga ano na may mga ginikanan nga ingana eh. Burabag makaingon sa mo nga pagkaway buot sa mga ginikanan. Kaluoy sa mga bata. Kung sa manggani na kay karon 45 years old naman siya pagkabata man na niya unsay nahitabo sa iyang kinabuhi human sila nakalarga sa iyang igsoon nga si Paul ato nang atngan diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kailan din. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.